Melle Cizri, Fekhiye Teyran, Cigerxun, Celadet Ali Bedirhan, Ape Musa, Ferhat Kurtay, Mehmet Uzun u gelek ketkarın zamanı Kurdi na dilu zamanı medayı. Em bejne xo liber van ketkara ditevinin. Gelime heja Ayşe şan strane kuda vaha dibêje. Dibêje zamanı Kurdi zamanı meyi. Zamanı Kurdi ev taca meyi. Şirin u xaşı ber dili meyi. Bi vê vesilê ez Ayşe rêzdarî bîrtînim. Gelê me hêja wek hûn jî dizanin roja devleta Tirkiye heta ava kirin heta îro zext û zordarî li ser zimanê Kurdî xelas nebû. Zimanê Lazî, Rumî, Suryanî, Çerkezî gelek zimanên vê axê ji holê rakirin. Di sed salan da ev welat kirin goristana çand û zimanan. Me bi hezaran kaset û pirtûkê Kurdî bin axê da weşartin. Zordariya hemû avayî li ser Kurdî hat meşandin. Li duwarên zindanan slogana Türkçe konuş çok konuş. İrolu ser duvarên dibistana tên nivîsandinê. Lêbelê zimanê Kurdî li hemberî asimilasyonê berxuda heta îro hat yê berxudu. Roja AKP bu iktidar û heta îro dixwazin kurdolojiyekî alternatîf ava bikin. Li üniversiteya beşa zimanê Kurdî vekirin. Xandevanan van üniversite xelas kirin, li neyiştin mamosteyî wira derketin, iş bibinin. Yani atama wana nekirin. Dersin bijarî ders pê kirin, televizyonek bin navê wîya TRT 6 ava kirin. TRT 6 sibê hetayê varê. Zimanê me ra me Kurda ra eqeretê dike. Dixwazin Kurdiyekî bê Kurd ava bikin, dibêjin hûn gorî me biaxivin, naxwazin em bi zimanê xwe derd û kulê xwe, hesret û hezkirina xwe, çîrokê xwe bînin ziman. Piştî darbeya Qayûman êrişên li ser zimanê Kurdî girantir bûn. Gelek rojname, televizyonên Kurdî, ajans, kovar, radyo, veşenxane û gelek dibistanên zarok hatin girtinê wê jî vana dîtin. Piştî Qayûman dest danîn ser şaradariyên me, evlê êriş kirin ser sembolî saziyên zimanê Kurdî Kurda. Saziyên wek Kurdî der û enstitûya Kurdî li salên noda da jî nehatibûn girtinê. Ama destê iktidara AKP'yi, MHP'yi hatın girtin. Mevan rojana dîtin. Ve dit İstanbul'e balafirgehê dayikek me çima Tirkî nizanı bu du sê saata ûra reyin ma. Navê Ahmedê Xanê, Celalet Ali Bedirxan, Cigerxun û gelek navdarên zimanê Kurd ji tabelayan kolonan derxistin. Navên nijatperestê xwe danîn ser kolan û saziyên gelê Kurd. Qeyûm dijminê zimanê Kurdayê. Qeyûm dijminê Kurdayê. İnşallah em ê wan qaymana jî rokê welatê xwe bişînin. Erdoğan dibêje li hemberî asimilasyonê gerek her zarok zimanê dayika xwe bizanibe. Belê demakî Kurd dibên em jî zimanê xwe dixwazin wê çaxê gi hevra dibêjin û terorîstin. Li meclisê evalên me dema Kurdî diaxivin wekî bilinmeyen dil
anji anlaşılmayan dil de nişekirin. Zamanı me ne bilinmeyen ne anlaşılmayan dili. Zamanı me zamanı Kurdiye. Be hazaran sal ser ve ahe te ahaftın. Zamanaki kadim u nemire. Via şundajı yeverbe. Zamanı Kurdi rumeta mey, hebuna mey, jiyana mey. Şaireki Kurdi dibêje, Kurd dibêje, tu min nas nekî, tu kesî te nas nake. Em jî îro vira dibêjin, hûn me nas nekin, hûn zimanê me nas nekin, em jî we nas nakin, Kurd jî we nas nake. Hevalno, pêwîst e em li hemû qadên jiyanê bi zimanê xwe biaxivin, qîmetê bidin zimanê xwe. Divê em zimanê xwe wekî hebûna xwe bibînin, wekî jiyana xwe bibînin. Lê pêşiya me hilbijartina heremiyê heye. Piştî me şaraderiyên xwe dîsa qeyûman standin, em ê dîsa pir zimaniyê pêk bînin. Zimanê me xeta me ya sor e. Çanda şaradariyên pir zimanlı hemû deran em ê belav kin. Soza me ye ev zaliman çi xira kir em ê baştir çêkin. Carek dinê çêkin. Qurs û kirêşên zimanê Kurdî em ê dîsa vekin. Navê xwe dîsa dayinin ser kolanên xwe. Em ê li dijî dersên hilbijerkî em li dijî dersên hilbijerkî yani seçmeli ders nînin. Lê sed sala bîst û yekan da mirov ji vê niqaşê fedî dike. Dixwazin siyaseta çavên li deryan xalî li seryan pêk bînin. Em eşkere dibêjin. Bi gulek bahar nayê. Em eşkere dibêjin. Mafê ziman, mafekî serekeyê. Em Kurd dixwazin zimanê me fermî bi. Gotinek me heye dibêje birîna xwe bi destê xwe derman bike. Derman ne AKP'yi ne iktidar AKP'yi MHP'yi. Derman emin, derman hezameyi, derman yekitiyameyi, derman hunun. Bula herkes bizanı bu. Kesin zamanın gelan kadehe dikin, heft salan bütün seferi ve disa verin vek nezanin beri. Ez dixazim li dawiya axaftina xwe helbestek seydayê cigerxûn bixûnim. Ez xuma avan çeman, ez çerx û govenda sema. Tînim di nav qat, jînim hebûnim tevgerim. Ez ve hemyan carek din bi rêzdarî silav dikim. Dibêjim em hezar caran minnetdarê ketkarên zimanê Kurdî ne, bijî her bijî zimanê Kurdî di nav xêr û xweşiyê da bimînin. Eş Genel Başkanımız Sayın Tuncer Bakırhan'a grup konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Buna axaftını hevseröke giştiğime brez Tuncer Bakırhan em spasiha vera peşneyadıkın. Şimdi de değerli arkadaşlar bugün kürsüyü paylaşacağımızı ifade etmiştik. Farklı halkların dillerini bugün burada dinleme imkanımız olacak. İlk öncelikle Mardin Milletvekilimiz George Aslan'ı kürsüye davet ediyorum. Süryanice selamlaması için. Buyurun lütfen. Tevdi sagili hubadhu dabronutho duknişyo rişo duga beydan عامم يقري دبروني فرجوني دطبو افروسو بقامي توكم قادمنا واشلو مويو اي قريدي الكليخو واد يوما ويومو
دولشونو امهويو تبلويو ولشونه ذا نسريويو حامل لشونه عتيقة دبريثويو ومن كل فروس حامل لشونه استي دومادن حوم صعويو ساقي يا ضحثوني كمي مشيحو استي جغيل بولشونانو إنا قد حيرين بخيو مدلوزان ولشونه ذا كتوا إلى زدقو دمي تقريبا مدرسيوثي رشمويو إلو عام حبول بقاوة دموش ندي جمهورية أم دبرن وثوت آثي أشلطن وثوت آثي لوه أي كانوا يوثو لو ميدانو لشان مقرنا وليشون أيضا وبقاوة دو زبنو وعام أيضا مجد شيء ومطورة مكسب زبنوه وما قتل دهاوي اجبير دمهاجر موثريذي ودزيلا نثراوثي دي قولوثو فعامو إنا قد مخطع موثريذي خد كتيو يذيعو ألخو وليشونيذستي هدي كونوقس وعاميذا كتيو بيقولوثو أن ثراوثت كوحوية هو اللي أي كانوا يوثو ادمقري وليشونيذي رشمويو إلو حا عامو إنا قد مخطع موثريذي مواريذيذي عام حبول وليشونيذستي مقت قويت لي أي كانوا يوثو بنا ثراوثي دي قولوثو كيبه مورخو عمريذي إلو الليبه غلبت زبنانو مورخلي كيبي دوبينو مثل غلبه وعاميذا بزبنو دنقيله البرازيليا دنقيله الشيلي أديوما لتلي لوكو دعولي شونيذي وطاعيلي موخا كو سمنو قريتو لا يقريوثي دو عاميذا كنه بواثرو ولاروا المواثرو وليشونو امهويو ليشونو ساقي ولصويويو كنطرينا مخو عملنا عيمثخو بابو تثخو دمليتو وليشو نثخو وامهويو وبمدرسيو ثستي إنا قد هو أي كانوا يوثو تقدريتو نقهرتو دمليتو وليشو نثخو عملنا عيمثخو خد كتيو يذيعو ألخو وليشو نيذا تريلح زيو كتلا وكتلا لعزو مادن حويو أنا ليدي يعدو سملي بولعزو مع ربويو متكتيو كوماللنو بو لعزانو وما عربويو إلو كوبعنو كمو ميلست دومنو بولعزو مادن حويو لو عاميذا كوحوي بو عراق كوحوي بغير أثراوثي وبنا أثراوثي دي قولوتو مخديتو تامل إيلي يوم دليشانا أمهايا أختي دلالي شانا اتأما ليت مردوثة ليت مكتب زبنة وليت أمثى اتلي هاوي اتكلنا شا دمحك البرونة بناثي والصايوثة دليشانا هانو ليذي خد كتيو ألخو يذيعو ديوما مكتب زبنويو مت كتيو إينا قاقاميتو كوسيمينا مملو بالحوذ بوليشونو سريويو هاركي بو بارلمنتو وكذعيتو ميقم مرشديشاتو سمويلي مملو حزلخو أحفخ يود محولة علو ليشونانو وليشونانو لحزل ليشونو خد عاتيروثو لوثرانو إلو حزل ليشونو خد قال بشكل كتيو قنطو لاتيو قنطو هاثي عاتيروثو دو أثرانويو عاتيروثو دو قليمويو عاتيروثو دو بريثويو موخا كمبينا تيحي لوليشون ايضا وتيحي لليشون دعامي كله ولشمو عدخو شامعيتو لي تودي ساقي وويتم باسيما رابا Mardin Milletvekilimiz George Aslan'a çok teşekkür ediyoruz. Emspasiha ve peşkeştikin. Şimdi de Kürtçenin en önemli lehçelerinden olan Kırmancıki yani Zazaca konuşma selamlamasını yapmak üzere Mardin Milletvekilimiz Sayın Salih Aydeniz'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Şaremay Erciyayı, Ejji Şimaper'in, Sernome-i Zazayon, Sernome-i Kırtkiyo, Şimaper'i Silom Keno, eğer mecliste ma zone xu çen şare Kürt, şare Kürdistan'e çen zone veşu, çen zone zenginu ma u taraf veynay, ayse medra mavoni, ena devlet, ena sistem, ser zone ma قدغه کاردش سر زون ما اسمیناسیون سر زون ما بشافتن تمی وشکار لا ما هزی جنیو هزی دایکو هزی شار کرد تمی مازون خو وایر و جای مازون خو هر جا قال کرد
اینکه را پیزی ما هر جاده که خود کچون خود دانستاندن خود پیرنده لازم که ما زون خود قلب کاری و سمی زون خود خوردایش خود ویش بکاری آی سمد رماوانی زون ما اسبیایش ماو زون ما سبب اسبیایش شار ماو سمی حتون زون ما بب زون و فرمی حتون زون ما بب زون پرورده ما لازمه که خوردایش خود هر تم ویشتر بکی هر تم پیش بخینی هر تم هر جاده بواجی اناره رول که کنو سر ما پیرن سر جنیو سر جوانو سر شهر ما پیره چونکه ایر انا سیستم سر زون ما وازنو دا ویش ما بدو وندا کاردش سر زون ما siyasete kırış, siyasete çi vardi beylo amazi timi haton inke seni semey zone xo verdaiş kar semey zone xo verazna piya u haton armaat inke ra peyzi lazım ki tane meclis edine eğer meclis zone maravone zone ne zonayış ser zone ma x brazdeni majin ravoni eğer yeni Kurdistan به زون ما پر قالکنی یعنی کردستان به زون ما پروپاگاندا خوکنی ما زیوانی کی شهر کرد حتون زون تناس نکی حتون زون تنکی زون فرمی حتون زون تنکی زون پرورده ما زون کی شما دروتی کنی شما سیر زون کای کری مازی تمی تکوشین خوردایش خو ما ویش کنی و سمی زون خو ما هر جار کار بیاری مازی این کرپی هر جاده حتونی که سنی معانی آرد این کرپیزی هر جاده ما زون خو سمی زون خو ما خوردایش خو ویش کنی چونکی زون اسپیایش ماو زون سبب اسپیایش شهر ماو ما ona sebep indi meşt 21 Şubat'u semey 21 Şubat ve zone perin piroz bu maji zone harcarı karbiyeri eslom konuşma. Evet, Saniye Aydeniz vekilimize de çok teşekkür ediyoruz. Spastık'ın. Şimdi de Arapça konuşmasını yapmak üzere Bereket Kar arkadaşımızı davet ediyorum. Buyurun lütfen. سيداتي السادة المحترمين الحضور أهلا وسهلا بكم جميعا اليوم يوم العالمي للغة الأم وأنا يسعدني أن أتكلم أمامكم من هذه المنبر من منبر حزب المساواة والديمقراطية للشعوب ديم بارتي وأشكركم جميعا لهذه الاحتفال في هذا المهم يوم مهم عالميا كما تعرفون هذا هو 21 شباط جديدا والعالم كله تحتفل كل هذا اليوم للأسف الشديد لعرب لأرمن لجميع الأقليات لا زلنا تحت هذه المظلة المجلس عندما نتكلم يسجل بأنها اللغة غير معروفة لغة غير معروفة كيف بأنه 25 مليون كردي يتكلم وأنه لغته غير معروفة والعربي لغته غير معروفة والشركزي والأرمني ولكن كلنا بأنه أخوة هذه أكذوبة كبيرة اليوم في كركوك اللغة التركية لغة رسمية اليوم في مقدونيا في شمال مقدونيا
اللغة التركية أصبحت لغة رسمية في تونس، في الجزائر، بفاس البربرية لغة رسمية. طيب لماذا في تركيا بأنه لغة واحدة فقط؟ هذا غير مقبول. علينا جميعا أن لا نحتفل فقط في هذا اليوم بالسنة مرة واحدة، إنما على حزبنا، حزب المساواة والديمقراطية للشعوب دم بارتي، يجب عليها 365 يوم أن تضع هذا اليوم بالمطالبة للغات أن تقرأ وتكتب وتتعلم وأن تصبح رسميا في جميع. هذا واجب كبير علينا جميعا ولحزبنا فقط، إنما حزب أحزاب الاشتراكية والثورية جميعها من أكراد إلى عرب إلى شراكز إلى الأقليات كلها يجب أن تجتمع وتضغط على هذا النظام الدكتاتوري بأنه أن تتكلم في لغاتها الرسمية، أن تصبح هذه اللغات لغات أخوية ولغة رسمية معترف فيها دوليا. وشكرا لكم جميعا مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم في هذا. Bereket Kar arkadaşımıza da bu selamlama konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şükranlar sunuyoruz, şükran cemiyen. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere, Gürcüce konuşmasını, selamlama konuşması yapmak üzere Zeyno Bayram arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Gamarjoba. Velas, sikvarolit, da pativissemit, mivesalmebi. Turketi, mididari, huenega, sazat, sıkvadaskva, şovliori, ena. Kulturada, identoba, arsebops. Tuntsa, kartul eneza, molaparake, halkis, ritskvis tandatan. Sirdeba. Minda hazli, gausva, rom şovleri, enis, upleva, adiyemyanis, uplevada, kuas, aks upleva, daitsvas, tavisi, kulturili, idendoba. Çuvengavak zelet, birzolas, ratadasrules, miçangureli, politika, çivens, şoblieri, enevze. Tauspila, kuela, enesvis, tanastroba, kuela, halkavisvis, galmarcos kartvels, didim adlopt. Bir de bir cümle unutulmaya yüz tutan dillerden olduğu için, bu da benim diğer ana dilim, Lazcadan bir cümle söylemek istiyorum müsaadenizle. Nana nena guruşi neknaren, nanaşi nena mot gondinamat. Çok teşekkür ediyoruz. Dalyan Didi Madloba. Umarım yanlış söylemedim. Şimdi de son konuşmacımız Ermenice selamlama konuşmasını yapmak üzere Murat Mıhçı arkadaşımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Հաջողքով կպարավրեմ ցեզ պարամազներ ընկերներ, բարևներ։ Ես կանի մի խոսքս նախատեսությունս քրեսիոս գարտալը դժվար է, չեմ գիտեր աստեղը ասպերին ինձ առաջ քանի հոգի արդյոք հայրեն խոսեցավ, չեմ գիտեր, անորամար աս դժվար կորզը ինձ եկավ։ Այսօր մայրենի լեզուներու միջազգային օրն է։ Այս պերին վրա իմ մայրենիլովս արդահությունս իր ժողովի համար շատ իմաստավորից է։ Դժբախտաբար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմէ վտանգված լեզուներով, շարքին տասված լեզունով, արարավ հայերենով պիտի գարտրեմ։ Մեր
Մայրենի պատմությունը մեծ շատ ծավեր փաղոց ժողովրդին կանգուն բահած է։ Աս պատճառով մեր գոյությունը անոր բարդինք։ Բոլոր ժողովուրդներուն մայրենի լեզուի օրը շնորհավորե։ Այս հորունտով հիմարություններով եղած հայերը մայրենին չեղնյալ նագաղող մտահություննալ կբահվանեն։ Ասպես է դժվար մեկ լեզումն է հայրենը, մեր լեզուն հոստեղը ով խոսեցավ չեմ գիտեր ասկի առաջ, բայց գիտեմ, որ այս Թուրքիո մեջի ժողովուրդները իր լեզուն հոստեղը չեն գնալ գործածել։ Ես կուզեմ, որ բոլոր Թուրքիոյի եղող մեջի եղող ժողովուրդները այս շանկին վրա վար իր լեզուն խոսին։ Գեցե ժողովուրդներուն լեզուն, մայր լեզուն, գեցե հայերեն լեզուն։ Murat arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Şart şuhur haklutyun. Evet, çok dilli coğrafyamızın dillerini yaşatmak için her birimize görev düşüyor. Biz de bugün DEM Parti olarak ülkemizdeki dillerin en azından bir kısmını burada kürsüde dillendirmek istedik. Bir kez daha dillerin yaşaması için hep beraber mücadele edeceğimizin sözünü buradan yenilemek istiyoruz ve 21 Şubat Dünya Ana Dili Günü kutlu olsun diyorum. Roja Zmanezikmakki, Piroz ve bir kez daha grup toplantımıza geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Toplantımız bitmiş.